Desire Akunjo Francis pira bagwireyo abachaka mu box mumbere Alex yafayina kama fiki ya Football yokora naye abo masaza go kama bwa toro Alani Patrick Alessandro pira gwera block Tore Douglas agariro pira aheru yafayina gamba pira kucharo play on Gome Richard Ndaura Francis Epo Alessandro pira pira kureira airingira mu Gome Richard again corner ya Football pira kujira hero Owen Rusongoza assistant coach wa Chaka red card next game Taro from Pira that is Ivan amabara ni Nyobirun Christopher captain wa Chaka Isaza timu yange yakozere kurunje kusikira tuliawe kanto facing Isaza iri amani so draw ne turabyagenda semi final kan to expecting result ya nunja semi final qualifying agenda final amazina gande ni Ivan Sanchez muzano wa Football Trust Isaza niwe komisiza Richard yes kwata ogo yaje kuba naye simbure mwite ya performing anje abo ba team zona za zinamani kandi twakora draw 0-0 kandi nito twaridinga table agambiraka chamuri wateke urunindi yobwire bukenzere sikensi golinda magesana katuna